The vote 65 دنگ اره و 33 ناب وی آوایی دنگدان تی قبول کرن. دگلوی دنگدانه کنگرس بودجه 1.1 تریلیون دلار پسند کرد. And so as we end the year, I think by any objection. بگەشتنە داویە ساڵێ را ez باوەرم لە گۆر هەر پیوانێکی ئەو ساڵێکە دەستکەفتن گرنگ بوو. I do want to thank Congress for ending. دخوازم سپاسیە کۆنگرێسە بکەم کو ساڵ بە ئاوەیە سەرکەفتی پاشتێ دەهێلە. ئەو بودجەیەکی وەهایە کو بێ شەرت و مەرج بەرهەمکاری ji bo leşkeriyan me û Çînê navendî dike. کوماری دلخوش بوون ji ber dawî anîna rewanekirina nefta Amerîka. So by lifting the ban, the U.S. can help. پشتی هلاندنا قدغه امریکا دکاره دلیوی بده هوالبندین خدا کو بکارن ببن خودین همه جورن انرژی و جوی پشت راز ببن و نهیلن کسین وکه ولادیمیر پوتین انرژی وکه چک بکار بینن. جالی هر دو پارتیان و هولدانکا بهیز بو. دیموکراتان پشتوانیا پترکرنا بودجه بابت نافخویی ین وک لیکولین ساخلمیه کر. جیانا گله کسان لجواکا مدا لسر ویدمینه. چه جنخوشیا شرپنجه بید، آتزم یان جنخوشیا دل. هین کس نرازی بون لسر و پیشنیارک نشانده کو قانون دانه را دمکی گله کم هبو کو بری دنگ دانه ناواروکاوه بخوینن. A small handful of leaders چند کسین کم جبر پرسین هر دو آلیان لپش درین گرتی پرسا باجه و دردان سیاسیین ولاد ین سالا بهید بریار ددن. او نر یک راست یا ده صلاتک خوصره. او نر ریز لخوا گرتنا سازیانه. لی پرانی قانون دانران پس نهفکاری هیدا. ریبر پرانی جواتا سناتوران پس نوان دیموکراتان دا کبون پیشنیار بگه همسای سروک اوباما. Having the cooperation. هەبوونا هەڤریزیە ئالیە دن دە جەڤاتەکە کۆ شێستەنگ جێرە دەوێ کۆ پرانیا تشتان بکە ئەو تشتێکی بنگەهینە و ڕیا وەرگرتنا ئەنجامن باشە دێسیناتۆدا. We created a Me bo guharîna erênî atmosferekî erênî çêkir û ew jî farqeke mezin derxist pêş. هفکاری هر دو پارتیان دل سال 2016 کو سالا هلبجارتنه هیتا تاقی کرن. هرز خاندان دنگ امریکا.